Eti na bid'ah ku agama. Wait, bid'ah ku agama. Na ayat syarat yan. Ayat dhabit yan. Wait, so bid'ah. Na so kasimba ku wala, simban swalla sanganin adas kanyan subu'un wala. Dalil sas kanyan na ini subu'un wala. Ibarat yan na ginawa na keribat so sabut mga tao. Giyong takapangiraw tanong agi kaya nga mga salap na ini sapariran so kanwe Koreano sambayang aparano. Kaya besan na sumiyapar. Kapedenan ko mga masa at tatarimanon so panganin so addoa ko Koreano sambayang aparano. Ay pagimulangan ko tanoro nang kutwa kipurong kulima ka do tunggulaw-law nabi. Uban yan ipupurua, liman yan, siya ko ayamanan yan, na kipurong kulima ko sambayang, kipurong kulima ko dua ko Oriano sambayang paralo. Na siya pong mga ulama ko kiyaftera nun na bisifatin mustamira, al-muwadhabatu alayha bisifatin mustamira, amay kamamintin nuto. Alagay dumibilwid na adat. Nagiti kapkibidaan yan. Iti tinulan tanong siya. Na, umula-wala nga to, dito ni mali adat ka. Bisifatin mustamira, nakagisimba ad-du'ao wal ibadah. So, kan dua na ibadah, na so ibadah, na aslul ibadah at tawakuf, ulin at tawkif. Ay pakasalo simba na itatar punggulo na simba illa linas inun tabuad na dalil. Na tigman buya kito nabad na dalil kasi ni sa paro nabi. Na ya dalil na dalil. Akagi Yesu simba na kailangan sa dalil. Nabad na taro mga muamala mga transaksyon yung utagalabak na sudat yan nakanabad simba na al-ibaha mapapakainan. Uway, ibarat yan. Na, ikadua, amanan yan na at-ta'abudu lillahi ta'ala. So, kasim baak wala, sanganin, akna dan gulawla, daun, nabon titik na sunabi, ako so khulafa ar-rashidun. So, mga khulafa ar-rashidun, na basta ang tagalabak, nadaban yan, pinggalabak, nadaban yan, misal, sabiq, daaban yan, kairingan na miyuna, si Rasulullah, si mga saba, na bid'ah po to, bid'ah. Gitu sabab, ang ko na pagana, ta'arifin at tigisalih al-Uthaymin, rahimahullah, na gitu kung, ako na dalilo to, so kasimbak, wala, sanganin, ada sugun wala, naginan suwatir wala, am lahum syuraka'u, syara'u lahum, minad-dini ma lam ya'zam bihillah, badnati wala mga saling gugupairan mimba lakiran saukit daw to sugun wala yep manango tayo kadua at ta'rif yang syara' syikwa gama at ta'abudu lillahi ta'ala bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu nagyuto sukatiru nabi sallallahu alayhi wasallam alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin. Okay, yep, nah mga paduta mga dalil lang ito man ahdatha fi amrina giyek yang uta adna yang na amrina naman man ahdatha fi dinina giyek uta amro naman na ad-din ada tanang uta aturo nabiya ra'sul amri kullihi al-islam ayat tiya na ulo wagama ra'sul din at salih al-fawzan ra'sul din ayat ulo wagama na al-islam nang uta islam ro na at-tauhid kagiya wal istislamu lillah. To. Gitu ibang dalian. Man amila amalan laysa fihi amruna. Sa tawang gilbak, sa gilbak at di mapapadalam syekh wagamami. Na fahuarad, ditirimaan. Gitu ibang dalian. Okay. Yang kaya kababarangan ko mga tawa, bilang perat yan bada bid'ah yang perhatian ada bid'ah ko, ada bid'ah mapiak wagama. Ang turun na ay mamarata ba ito mga tao. Yan yung manari mga pagarikulay.
yang kaya lang na gelebak saya ap ketantunian so kamapian mga Muslim kuduniran nagu akhiratiran na siya ya makasusulod kuwaya maanan yan na as-sunna al-hasana ahiyallati tuwafiqu syara' askan yan sumaka ayong wagama agiti sali al-Uthaymin rahimahullah awalaysa fid din bid'atun hasanatun abadan kadden dayon sadiyon na didin ak kepadalam si wagama bid'a ayamanan yan na mapya agi pitero na biya fakullu bid'atin dalala biduni taksis sadid na betid unabi ayamanan yan na bid'a ayamanan yan na tiyabi unu nabi kalango na dimang bugu agama na bid'a na lango na bid'a na ayamanan yan na kadadag na bahadihi tashmal at-thalatha ayamanan kumyan na talo maganero na tigisal al-Fawzan saya tanong nila itlaqus sunnah ala man ibtada al-amala وهذا سبب الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق إلى القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا فحث على التصدق فجاء رجل من الأنصار بسرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام Pagana kebetulan sa sunnah na soto mipung ko gelebak aginan so sabab apitir sabab hadis sunabi ni ini subuya so kasih sedekah kasi dikasang utama nga tawa miya ka umon at anto sila na ayaman na karargergenan na miya ka umako nabi yung utama mga tao isa ka puntero pa fidba barang-barang na ibunta dilan sa dangaw nabi nagititigo nabi yung ayamanan yan amasan na fil Islam sunnatan hasana sadin sa sa okit si Islam kagi siya ito napipunan niya naglulubak na lango no tundugon na ayamanan yan na bitutumpok ayamanan yan na balas ikadua ikadua marang kumyan as-sunnatul lati turikat thumma fa'alaha al-insan fa'ahyaha wa hadha yuqalu anhu sannaha bima'na ahyaha wa in kana lam yusharriha min indihi sunnah asu ini bagak sekalian orian na pinggelebak ku manusia kay inuyagian to nagiyetigian na dilo kibturun na sannaha bima'na ahyaha inuyagian wa in kana lam yusharriha apyap no tudon yan bali abas kanan nimbelon ibarat yan gitu ya mana niyan na kagis kay na sunnah ay ini bagak ibarat yan na yang salatut tarawih na adnat tudeh kumasaw nabi am yakadwo di nam yakatalo na orian yan na ini bagak ko nabi ka aya illa na khasyatan an tufrada ala ummati ka kawan unabi uba ya mana niyan nami paliugat nah si kumasaw Umar na mele sa mga tayo salluna alal masjid auzaan umani sa nadisimbayang sa pirakataw na adnay mamiran na miya pikir wayamanan niya na Umar at timu niya sa satima na imam gitu nasiwiyan so Ubay bin Ka'ab so Tamim ad-Dari ayamanan niyan na pagimaman yan ang utama nga tao sa man na masjid nakita miya gino so ayamanan yan na ini ba umaran ni'matil bid'atu hadhihi na basaw to kadda baru makapamana sa bagumino sa kana bid'ah hasanah abi lagi dumya bagu ku mga tao na kadagan nito kay mga pagariya adna tudyan ko masa nabi sallallahu alaihi wasallam oy yep panang kudwa katiro o mga tao apitero yakin niya Shafi'i miya liyakin niya akuan treni ba Harmala lola di keribat katero waya mana niyan na Shafi'i oy katero kuno to ayamanan yan na Shafi'i
ang kutwa, ini ba? Al-bid'atu bid'atan. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmud. Wama khalafa as-sunnah fahuwa madmum. Nasiyakin ya Muhammad Jamaluddin Muhammad Al-Qasimi. Yawapat ko Raguna 1232 ku hijrah. Yawtiyan Sudawla Osmaniyah. Naswat tingin subid mabia agitwat tingin. Bigay pa sa lugar bitune sa bid'a mabia. Sumyektifakun sa mga ulama. Sa ala jawasi fi'liha wal istihbab. Did na po na khilaf kung mga ulama. Did na po hilaf kung mga ulama sa kapat pa kaya kang gilbakaw na tigyan, nagitwat tigyan mapipikir sa kutawan. Ay man na basta na mga khilafon. Nadirong pa nga sulod. Ibarat yan, nagyang mo ni Dan Nabi, na khilafaya. Ibarat o giyay ikutan mga katuruya. Nabaka natin ko, katiruwa giyang nga sa katawa mala ulama. Amay kagutan, did na po na khilaf. Sa ustwap ketanto niyan. So kamapianon, naayamanan niyan, nagitwayamanan niyan. Na piasul yan sa kutakatiro. Wayamanan niyan na Imam Shafi'i. Sumyaka yung kusunna, tarunin nyo. Ulat tingin sumida, na sumyaka ayun yung kusunna, nagyuti Mahmud, bebantun, galabak. Sumyaka supak ko, sunna, nagyuto na, dadaway no to, gyuti marata. Nasa manuto na, itaks tanong kisi ko kang birthday, barat yan. Miyaka yung kusunna nabi, nayas yung bignada. Sukat mo ni Dan Nabi, miyaka yung kusunna nabi, nayas yung bignada. Ino to da. Na kagiya makasusupak kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na masasupak yan kusunnaw Nabi natasabbu apya din ka maniniyat natasabbu leni man rin mga pagarikulay inusya paran o Nabi so kasimbayang ko andid ni kasbang walungan ari gilang ko tanin kay betuwa adapan maawata sa mga arangabang kawa o giyang uta kasi di walungan inuto siya parno Nabi inuto siya parno Nabi ginalaw tanong ya kadawan. Nayakiyak sa bapak kini, isapar no Nabi, naubatan of caring sa mga Yahudi ko sa mga Kristiyan kurasa, kapsimberan. Nagkanabaw ito man pipikirari mga guru. Uba nga, nakagigito kini sapar nun. Gito kini sapar nun, mga pagarikulay. Giya, ibundaliat. Nagina niyayamanan niyan. Na, sumyaka supak kusunna. Miyaka supak kusunna. Na madmum na giya ang gaya mga maulid ibarat yan na makasusupak ko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kiyang gulalayan na si ko al-qarnur rabi al-qarnur rabi yan paso taluga to sarabun si ko hijrah kadid niya mawarad oriyan Rasulullah na damawarad kumasaba damawarad si ko yamanan yan na mga tabiin damawarad si ko yamanan yan na mga tabi'in na oriyan yan, na ayamanan yan, na Sheikh Dawla Fatimi yan, na miyadin sukap maulid. Agiti sa mga siya, na di silang ayamanan yan, na di maulid. Ikadwa na Shafi'i, na kanya ni mala piglad, po istiksan, agiti naman istaksana, fakad syara, o fakad syara, sadin sataw, ad napakapian yan, istiksan, mamangilay sa mapya, uway, naayamanan yan, nasa benar amimban sa bitikan. Mimban sa kanya sa bitikan. Nag-iisabap mga pagarya, apri mo lang ang tanong, so di tanong di kap manay, siya ko mga katero, umya nga unang tanong, amin bilang ataw siya ko para tiya, abubinemit man na tanong na saragakan. Na, yan itanong tuwang ko tuwa, kebetulan sa bid'ah hasana, kalawang kebetulan sa sunnah hasana. Naganito na miyali tayo na, puna na ka, ang utag-gilabak, aan na pakasalian ko, masaw Nabi, ada tanong ta, kinisugong Nabi, kung kasi ka, napiyago niya niya kito, nalang ko na tundugong na, mito tompo ko no kubalas. Ikadua na, sa sunna, inibagak, nauriyan niya, inuyag ka. Ada tara umara, inuyag yung kumasan yan, ang kutwa, sunnaw Nabi, ayaw buta, kinig na kanya nun, na uba, mapikir, umang-umate na, paligat sukat tirawi. Naiman to na, miyakaret, miyada sa iskalon, sa kesabu-sabutan na sunna, na beauty sabab, amin muli, kung mga ulama, sunna, muakkada suayamanan yan nakasimbayang sa tarawih jamaiyah fi al masjid fil masjid ikatalo nas Umar na adna sunnan yan amot tabaa iso sugu Nabi pugungutan